دم باش وەکە چاوا هون بێریامەتکن وها ئەمژی بێریاوەتکن و هێڤیامە ئەوە کۆ هون هەر شاد و دڵخۆش بن هێڤیامە ئەوە کۆبەرنامەیە زمان و ڕامان بدلێ وەبە vێجارێژی mêvanê me weş Bakurê Kurdistanê ye ew jî weke mêvanên me yên her demê giranbeha paya bilênd û rewşenbîrekî Kurd e ew jî mamoste Azad Zal e. Azad Zal adara sala 1972yan li gundê çavşelîkeya Gilemîran ya ser bi navçeya Sûreya Amedê hatiye jiyanî. Piştî kolîseyê diqedîne ji ber sedemên siyasî têgirtin. Ji sala 1992yan ve 12 salan di zindanên cor bi cor yên Tirkiyeyê dimîne. Piştî ji zindanê derdikeve li rojnameya Azadiya Welat dest bi karê rojnamegeriyê dike. Li Akademiyaya Dîrokî ya Rojhelata Navîn, Enstîtuya Kurdî ya Amedê, Kurdîdera Navend, Şaredariya Bajarê mezin a Amedê, beşa çand û torîzm û li komeleya nivîserên Kurd xebatên xwe yên rêveberî, çandî, zimanî, ferhengî, fêrkarî û weşangeriyê birêve dibe. 22 Nîsana 2011yan weşanên GNG ava dike û xebatên weşangerî û wergirî û perwerdehî didomîne. Azad Zal teşî ya jiyan ya bi rengê ziman û çand û wêjeyî girtiye destê xwe û her dihûne û daye dûriya rêwî azadiyê. Berhemên Azad Zal teşî helbest, zimanê Kurdî, rêziman, sozê û hirç, zargotin, rêwî helbest, GNG, Ensiklopediyaya Kurdî, hêvî helbest. Temaşevanên hêja niha me biçin cem hevkarê min keremo mêvanê me hêja mamoste Azad Zal fermo. مرحبا اول هوگرین هجا میوانین عزیز بری هر شتی و همه بسر چاو سنان راتن و مخیراتن اکران کرد شوپه و مخیراتن برنامه زمان و رامان به برنامه کدن پشتی هفته کدن دیسا عمل پیشبری ونه هیوی دارم دوی برنامه زمان و رامان دجی امی برنامه کی تیرو تجه و بدلی و بکن و کی هر برنامه ایرو قدر بلندک دیسا میوانه منه ایرو میوانه من و شانگر نویسکار و لیکورینر که آزاد سال میوانه منه مامۆستا ئازاد زال سەرسەرێ من سەرچاوی مناتی سەرسەرێ تێ و سەرچاوێت لەسەر گولان بێت سپاس دەکەم بەڕاستیژی شادم هۆستایەکی وەکی تە ئیرۆ لە دیوانە کورشۆپێ میوانێ منە کو ئەمێ لەسەر کوردی گەلێک تشتێن خۆش باغبن دەست پێکی دا تشتێک گوش بوو تەماشەوانێن مە بخوازی ببێژی کەرەنگ هەر تشت بڕەنگی کوردی بێ خۆشترە خۆش سعاداتا خۆش بێ مامۆستا ئازاد دەست پێکێدا ئەم ببی دەست پێ بکن نەها وەشانخانە ژە و ژە من ev pey wekî pirs gelek kesan sakî dema pirtûkê min jî ji vê derê derkedin pirtûkê min zaroka ku ev je çi ye piçekî behsayî bikeş min je çi ye serçava pir tê pirsîn em pir jî bersêv didin lê wek tişkî wek klasîkek ez bibêjim je û je wateya ku me çêkiriye çavkanî jê derk bingeha wî ew yani yani ji raboriyê ber bi rahatûyê ya jî dahatûyê çavkanî ye pira navber jê derk e jê derk îja çima jew jê niha ez li ser ziman jî dixebitim ser etîmolojî peyva jî dixebitim zû da ez dixebitim yani ji zimanên berê heta niha îja di zimanê Kurdî da di ferhenga Kurdî da peyvên ku bi jeyê dest pê dikin je bi xwe jî dengê je dengê taybet qirka Kurda çêkir sedî Kurda sedî Kurda je yani îngilîzî da ce ye di farzî da tune di erebî da tune di tirkî da jî ji dîsa ji Kurdî çi ye bi awakî je taybet e dibe ku di Fransî da hebe ew jî jê min vî jê hana dengê ku qirka Kurda çêkiriye û di farzî di zaravayê zazakî da heta pehlevî diçe zeye ve di kurmancî da ve guheriye jê ji ber wî jî di ferhenga Kurdî da peyvên ku bi jeyê dest pê dikin te vekî çavkanî didin jê derkin jiyan mesela jin mesela jin ê ku dizê tê dinya jê derke mesela dibê tu ji kê derê dibê ez ji filan derê me ez ji Amedê me mesela çavkanî ye jê derke yani di bingeha xwe da ew peyv tevvekî ewin belkî îstîsna hebin ewan îstîsnaya jî ihtimalek mezin ne bi Kurdî ne ez di wê baweriyê de me peyvên ku bi jeyê dest pê kir ji ber ku qirka Kurda dengê jeyê çêkiriye dengek taybet e û vî dengê hana jî tu bikînekî wek jê derk xuya ye îja me jî li ser vê rastiyehanê
مگو جه و جه درک yani jihati hatta yani jiyuk em jeteni. Mesela jeder ki kaynak çavkaniye. Jewer hatta jihati. Tamam yani. Navber her de perşxu slogana meji eve yani duruşma me eve. Eme de raboriya bereda çehebin ve kweşanxane. Tani veşanxane ve Kurdistan ve şxu mesela me ansiklopedi cebu. Çi zanin hebin derbarê Kurdî û Kurdewarî da em karibin derxin meydanê û îro em binirxînin ji bo yek wek pir em bibin derbasê dahatiyê bibe. Mesela me ev ji jê derkê jiyana rojan belê erî ji jê derkê heta jiyana rojan aynen saet xweş be niha ev çend sala weşanxana jê û jê hatiye avakirin ve kingê avakirtkarî bê ji kelim yani ji xwe ji zû da ye ez hemangiyê xwe dizanim bala me li ser Kurdî û Kurdewarî û weşangerî û filan û bêvan heye ji berê de yani ji ber ku bayê min jî li ser vê meseleyê li ser Kurdî Kurdewarî nifsê û seyda bû jî ji ber wî jî ji zû de ye bala me ji mal melayî belê bala seyda yani mala bû lê malatiyê net kir salî kir û dev ji berda li gorî seydatiya wî li gorî ku wî digot Xwedê rehme xwe lêke Amin emet. Yani berê her tiştî heta meriv azad nebe meriv nikare dînê xwe jî meriv nikare gelek tiştê xwe jî bişî. Ev serborî wî gelek hene û înşallah di pêş de em ê binivîsînin jî. Ayrıca mesela jew jê jî sala 2011 23 Nisan 24 Nisanê Nisana 2011 yani 113 sal vegera destpêka Kurdistanê me bi taybet Rojnameya Kurdistanê me dest pê kir û me dest bi weşanê kir jê û jê ava bû beriya wî ji li Azadiya Welat li Enstitûya Kurdî li Kurdî derê û saziyên bi vî rengî û gelek ciya ji xwe dixebitî şaredariyê jî li kê dirê bûm jî ji xwe karê mijara min ziman bû ziman û weşan bû belê Ayrıca mesela jew jê jî bi vîya wê dest pê kir oxtem li enstitûyê bûn me bi xwe got tevan û kam em ansiklopediya Kurdî çêkirin her millet xwedî ansiklopedî ne ê me jî ê biçûk hatine çêkirin mesela berê ê zaroka filan biçûk hatine çêkirin li başûr jî me çû lêkolîn kir lê ansiklopediya giştî em dest bi xebatekî wisa bikin Velê me got heta dewleta me çê nebe em nikarin çünkü ansiklopedî karê dewletê ye rastîkî wisa heye piştê ku wisa bû me got em ê dest bi ansiklopediya Kurdî bikin hevalên me enstitûyê gotin grane mi jî got ji xwe dest pê kim weşanxane ji bo ansiklopediya Kurdî fasîkul em derxin ez bi xwe derxim me ekîb jî ava kir me fasîkulê ewil derxista duya jî amade kir û piştê wî êdî rewş tevlî hev bû sama hê xebatê me didomin yani hûn hê jî li serê bawayekê li ser ansiklopediya Kurdî dixebitin pena Kurd seroka pena Kurd ew bi awakî lijnê dewam dikin yani tiştek ku me dest pê kiriye ew dewam dikin ana ava jî kirine em ez jî bi xwe jî tê dame lê karê ansiklopediyê bi rastî jî karek profesyonelî dixwaze finansek mezin jê dixwaze û divê hişê meriv zêde azad be çünkü tu ansiklopedî tişkî wisa tu gencîneya gelê xwe yani jê dinyayê bigiştî tu hemû tomar dikî cî ji bo wê jî divê hişê meriv zêde ew be mesela derfeta û mesela hişî derfetên maddî zêde mühîmin yani xelqê çêkirine li gora lêkolînê me Rûsa herî zêde 95 cilt ansiklopediya xwe çêkiriye mesela bi navdar ana Brîtanîqeya Brîtanyayê yê Amerîka hene yê Tirka hene yê Ereba hene yê wek hene lê me Kurda jî ê biçûk hene lê wisa bi giştî tune gelin perî niye başa mamosta heta niha weşanxana jejê çend pirtûkan çap kiriye yani hatta ê Kurdî tedbêje yani weşanxanaya Kurdî ez vê jî bêjim weşanên jew jê weşanek pir zimanî ye di serî da zimanê Kurdî Kurmancî Soranî Zazakî ya jî Kirmanckî Kirtkî û lehçeyên me yê dinê Erebî jî Farzî jî Tirkî jî yani piranî Kurdî ne Kurdî ne Kurdî yani zaravayên Kurdî hemû û bi Kurdî yani belê bi Kurdîye Kurmancî jî zêdetirin herî zêde Kurmancî û Zazakî û Tirkî hene ji ber ku li Tirkiyê em dijîn pire jê ji li ser mesele doza Kurdan e heta niha li gor qeyda me wek ajans me got em me berê jî gotibû em wek ajans jî dixebit bi du awaya yek jî ajans karê xelkê em dikin yek jî karê weşanxanê dikin wekî ajans bi giştî yani fermiyeta me û kitaba nêzîkî 7 hebin
2011 vrda بگلن پری تفکی زمانه 2022 تفکی زمانه 700 پرتوکیمه چی بون 700 درباس کردن جوانا امکارم بیجن نزدیک 450 حب ساعت خوش ایوه شانخانه یا جوجینه به ترکی و کردی و کردی یعنی زاروای کردی در وای وانا داجی ین به تایبتی بکردی 300 و تشکیه سر 300 سریا 300 باشه ما مست پرتوکین کردی وقتا کو تو چاپت کی بهتر طرزا و چیه کی جان استیل یعنی تو همیان چاپت کی رومانن شاعرن لسر زمانه و لسر بیجن قادندرینه چیروکن د کردی دا اون وقت طرزا و شاخانه و چی چاپت ام وکی و شانخانه ام بیجن از بخود سری داشی وقت مدرسشی پیکر ذهنیتم بفیرنگی هر و شانخانه یک وک دبستانک وک اکولک دوی زان به چونکی ری و ری باسکی دوی هبه ری چونکی و شانخانه هبه به چه زمانی دوی براب به بجبوی کردی دویجن دوی و شانین جوجه دبستان کی به کسی که ولی و شانخانه جوجه برهمیان واندرین دوی خودی نیرینک بن yani nirname giştiş ku netevitiye لدوجي دوی گل پاریز به مافی گل پاریز به و دبنگه هداجی زمان پاریز به جیان کردی به بیش یعنی ام مثلا با آواکی نورمال راست همو زمان الورهنه اللي با آواکی نورمال کسی که نکبا و جه اتمسفرا کردی دبینه زازاکی اجی کرمانشی دوی هلی دا کنه یعنی حوالی میکو به ترکیجی دنفسین یا جنویسکاری میکو ترکیج دنفسین ایکو کردی زمان چوا تینه جوجه کردی هم داخل کرمانجی یا زازاکی ای ترک بینه مثلا ای ترکاجی مچاب کرنه مثلا اوجی دخوازن هنه کردی یعنی ام دخوازن بیش ناسنامه جوجه مثلا کردی کردواریه بله ساعت خوش لی براب کردی به هر آوای به منافکر یعنی ام وك جوجة هل وستك ما هي يعني مثلا ام سردست ناباريس سردست بيجم دبا كرد بد بملات كي دنيا يعني ام زيادة سردستي وك او كدبينن وك ام بيجن ملاتين يج دولتين سر خد بينن مثلا ام تركا سردستي خد بينن ام عربات بينن ام نظام مدني بينن راست وانا سردستي منه ناف كرداجي ناف جواكا كرداجي سردستي كي هي مثلا اغاتي كي هي باقيتي كي هي ياجي رانت خوري كي هي مثلا ام دوي هلوستا خدا ام لهندا قال هم بدو كنا واشين خدمتك يجيبوا تشاندو هنر وزمان كردي بتشك هنا كان سياسي يعني طبعا خدمتك بكا بله شخو يعني هلوستك ما كردي وكردواري وبن يعني ام ما في بندستا باريس برتوك كرابه مثلا ام بيجن اغاتيه بباريس اغاتي بخو كتخاريه هندرينه يعني بله رابع اغاتيه بباريس ام مثلا برتوكي چاپناك وکی میناکا اوج یعنی پرتوککی کو پارتین کردا بری هف بده آن سازی دزگی کردا بری هف بده لدیجیه دنی خطشته خراب بجا او بکه ابی رنگی جینا نا ام وساجناك مثلا ام وك مگو ام نتویتی بری هر تشتی وشان جوجه وشاك نتویه پر زمانیه يعني نتویه و پشتیویشی گردونیه يعني دنیاییه ليه اوكي مثلا ام بيجن نه مثلا يعني دوشان جوجه دا تشتيكو قلي كرد جواك بقشتي يعني كرد جي ملاتي دنج لي بقلي كرد حرمات جرى نشان بدا وشان جوجه جرى حرمات نشان بدا دباكو نقاش سياسي تشيبن ناف بارتي وتفقرين وكوم كان كردا دا تشيبن لي جاجه قضى نقاش عنه قضى الهمانية قضى الهفكرني مثلا ما يكو دبني رني وان جدا بنجي ده علي سياسة كردا دا حموجي الوشان جوجه درتيني يعني ما ام بيجن بتركي جي بكردي جي دباكو نيرينن ام بيجن دوزا كردي باواكي دنيبه ام دوی فکر دانه وک جوجه ام دوی فکر دانه هر کسی کو فرقوی بکردیتیای هبه یعنی لکردیتیا خو فرق لیبه لبندستیا کردی کردواری فرق لیبه لبندستیا ولایت کردستانی فرق لیبه او کرد جمره معتبره ها وی کردی هانا یا جی وی کرد هانا ری و ریچونا سر خوابون آزادیا ولایت خو ری و ریچونا آزادیا ملت خو دبکب آواکی دنی ببینه او جمره بقیمته ساعت خوش ام نيرني وساتك
دبك هناك بارتي وتفجر رخصتين كردا بخرط بن هناك شيء لاواز بنجالي جوا كده ام بآواي خرطي ولاوازي لمزناك ام برهمين كتين آفراندن چه قصد ناف جواتي دا كارن مثلا بري هر تشتي از لهر داري دا بيجم ام دخوازن خارنك پی خارنك یا جیوه خارنك که میجی خورد بکه گیانه خورد بکه گیانه کردی و میجی کردی و کردواری خورد بکه ام برهمین بوسا دا آفرینن چاوا جبوی وجود انسان خارنه بقالیته باشن جبوی هش و میجی و روح و گیانه کردی و کردواری جی اموی برهم چه باش بن ام تخوازن ما مستا جن گلک برهمین نویسکار و شاعرین جن لجمته هاتن و شاندن روشا ویچیه یعنی روشا نویسکارین جن لججه چوایه yani dibek hinek nikaş bene çekirin ez karım viyajı bejim beri her tişti nivîskarî karkî kevne şopiye karkî hêzê dixwaze yani berê wextê em biçûk bûn jî me digot kesê ku ew qas pirtûkî naxwîne nikare berê xwe de pirtûk yani ew qas dibêjim digotin çil pirtûk lê em nebêjin çil pirtûk em bêjin 100 pirtûk 500 pirtûk çünkü niha pirtûk gelek zêde ne kurdî gevek meriv bixwîne meriv kare binivîsîne jî di vê warî da em wek em bêjin ji hev cudayîna pozîtîf ji bo jina vedketî min xwaz kez wî hîn bibim ji xwe em yani bala me bêtir li ser kesên ku bi nivîskayê re mijûrin yên jin dibe helbest çîrok roman çi dibe bala me li ser wan e em dixwazin pozîtîf bi awakî pozîtîf nêzîkê wan bin em dibin jî yani mesela nivîskarkî mêr berhemkî bîne û nivîskarkî jin berhemkî bîne mêr em jî re dibêjin keremke bibe li ser raweste kemasî ev ew raweste bîne ser çav jina em dibin alîkar were em bi hev ra li ser raweste li ser radivestin em dibin alîkar ev ji bo çi berê her tiştî yani ez di wê hilê de karim qelema jinê lawaz e teqez qelema jinê lawaz e yani ji ber ku desthilatî destê mêr da ye mêr jî bi qelemê bi pênûsê zû da ye yani di her demî da bi pênûsê mijûl bîye tu bikînekî lawaz e derdê me jî ev e ne ku em bibêjin lawazî na derdê me ew ne her kesê ku berê her tiştî di bingehê da her destek pênûsê bigre destê xurt e viye yek çi qas xurt çi qas zêde xurt çi qas kêm xurt jinê em dixwazin zêde xurt bibe bikeve pêşiya mêr mesela henk nivîskarê me hene pêşiya mêre dane hinek nivîskarê me hene mesela em bêjin bi rastî jî hevalên me jin gelek li pêşin nivîskarê me jin hene dusê heban dikarim mesela gulageşt qalemekî gelek baş e gelek rozametîna şeirê da gelek baş e tere bêjim wekî din êkul û weşanxana yani Zozan Gulan gelek şeirê berhemkî nûl berdestê me ye Gülistankanê reş mesela bi awakî zazakî kurmancî teve mesela her serê beşê bi zazakê çûkî ji kanî reşê û zazayê kurmancî jî bi zazakî jî baş sane û helbestê wî jî gelek başin mesela em bawerin ez divê wek jewj em bawerin ku ev yê merheleyek be mesela tişkî dinê nivîskarek me ya li Rojhilat niha sayî me Xakpûr xebatkî kir niha li ber çapeyê derê li ser İran xanim jineke navdar li Rojhilatê Kurdistanê zêde bakur nizane wek eyşeşana me ya bakur emrê xwe daye di vê êşê da li ser jiyên nêgariya wê xebitî me xilas kir em yana bişînin çapê hem nivîskar ew e hem yani mijaran em bêjin dengbêjî û hem dengbêjî hem jî stranbêjî jin e mesela û baş lêkolîn kiriye qalemên jin yên gelek baş hene li batê yani ez mesela Kristînê Özbey bi min zimanekî pir xweş li serê wekî vî gelek Kristînê Özbey wekî din êku ez lê rast hatime di vî warî da tişkî heye ez dixwazim bibêjim yani esna rastî de bibêj yani nivîskarên me bi giştî wek rexneyek giştî dibêjim ne ji bo jewjeyê tenê berê her tiştî em pêşî em siyaseta medara re bêjin piştî wî ji nivîskar re bêjin xwendin kêm e yani em salê karin 5 pirtûk çap bikin yani bi giştî ê Kurdî lê xwendin kêm e
نویسکاری که به نویسی را مجبور نخواهینن زانی یعنی اویا کیمه برای هر چیزی است خواستم ویرخ نبکم چونکی گاوا که معرف بخواینه تبکینه کی ت ایلا کماسی کی خود بینی مثلا ت هلبسوانی ت هلبس کار کی دنی ت پیرا دیت ت پیرا پرتوکاوی یا جیوی خواند ت کماسی کی خود بینی ت جخو خورتر ببینی ت بیج ولا از گرجه باشتر بکم ت ایجا هلبس تا خورت بکی یا رومان خود چروکا خورت بکی ت جلا واستر بی ت خورت بکی اوش تلا واستر با ت رخنا بکی او بیجا جبوی بی دوی هلی دا کماسی ما براستی کماسی ما گله که خواندن کمه ببخشید نویسکاران کرد و موروش به ماموستا رجب دلدار راجع من کسال سویه که صحبت کرد نویسکاران کرد جو خواندواران کرد بهترین ماموستا چما از گیجی بجم نویسکاری هم پروفسیونالی نه ای خلقی براستی جیم بجم ای خلقی نویسکاری پروفسیونال تنه کاری وان نویسکاریه دورده از ویا بجم وک جوجه و وک آزاد زال از ببجم از یک جوانامه پروفسیونال yani az nabijim nivîskar ki başım lê tenê karê min nivîskariye yani o karê weşangeriye mesela yê me problema me ya mezin yek jî ev e tê kar kî bikî em bêjin tê karmend bî memûr bî mamoste bî çi bî dibera nivîskariye bikî ev ne profesyonelî muxabinê me tevsane pire jê wisa ne di gava ku destpêkê da nivîskar bî mesela hene ê me wisa hene ku dev ji karê xwe berdane tenê dinivîsînin gava ku tu profesyonel nivîskar bî ji xwe ایدی دبه مسلکه کی دبه کار کی مجبوری سرکویش مجبوری سرکوی alternatif gidene tune te wastay peyve dibe wastay zaman dibe yani eme ana mesela az 2000 şey notu haft biyaj notu haşt bala mekşan tuzani gelek bala mekşan keçek neviska keçek zaningehe l Rusya je Putin roje çarji Putin ra daxwazname ki de nefsine tuzani جبر کو داخوازنامه دا لگور رزمانا روسی لگور زمان و رزمان روسی نراست نفسان دیه پوتین بخول سرسکنه دبی وی کچی گرم جزاب نه تزانی یعنی چما چونکی زمان گاوا کو راست به بکارین کنفوشیوس بخود بجه تو گاوا کل ولات کی دبنگه ده زمانه yani zaman راست نه به هر تش خراد به راست yani سنجه بگره yani اخلاق بگره حتی سیاست هر تش خراد به ایمجی هنا زمانی ما راست نبی یعنی زمان راست کرد نکم امجاف تید گهنی راسته لی زمانی کو هر کس تیدا مطابق یعنی ام بیجن آنایاسا یا جی دستورا بنگهین یا کو جواک لسر لحف بکه زمانه بله یعنی گوا کل زر زمان ملحف کر نکو از بقدر سیاسی داشت ببلکم لحف بکه ده همو واران ده هر چطه لحف تکرن yani sebebi باکور و باشور یک جی زمان ده ملحف نکری yani زمان ده بیجم alfabe mesela de têgeha da jî merv li hev neke têgeh tu wek qesrekî ava bikî ya jî tu xanekî ava kî her têgehek her peyvek wek pirîketek wek kerpîçek e kerpîçkî rast da neynî ew nikare ava bikî ayrıca ême problema nivîskarê me yek jî ew e herkes etimolog e herkes fereknas e êxelqê wisa ne êxelqê romana xwe dinivîsîne تزانی ادیتوری تکرن گلک تکرن ردکسیون یکی دنیت که بنگهی او داتینه ادنیت کن ایمه وصان نه بله مخابن ما مستر نها ام هدی تین داویا برنامه اخد لازم بدوسه پیوا بحثا پرتوگال تجی بکم یعنی پرتوگال تیار لسر زمان اوه گلک مهمه یا راست و که باورم چاپا یکم اول کردی داره چاپا یکم لانستیا کردی یا دویاجی لجوجه در کت و از خوازم سرجانشی لی بنهره لی از خوازم داویا برنامه ده شماره هلبسته کی بخوینیم ماست سرچال ما چه دبه ساعت خوش به تشی جی دبه جریوی جی دبه شماره هلبسته کی بخوینیم ام خاطر خوب خواست تمام سرچاوی تسرگلاب تجاره کی دنیا کوم وقت مجبوره کوم کارم درد کلی خوب بجنم رخنه خوب بجنم اره والله تو مافداری لی برنامه صحبته که گلک خواست ما مستشتین بفیده ما به تماشاگران خوره پار بک. درخوازم هلبستک بخوینم نظرم تشییع او که دبه هلبستک هر دو جمع مهمن. یک جی هیوی و خون یا جیز ریویه لبر دریه افغانستان و ایران. واره میدانه. شو طرز مني هلبست ايوه هر دوسيا هيك
بگشتی مجا رویه مثلا رویه وینی رویه ترسی رویه وکی تشیش دیسا دوسیا کو بیجی هیوی جی همان تشتره demek ne de şey hevici amade. Hevi amade denizde ederim. Amel bende ben. Bele. Reviye liber deriye Evinistana ve İran. İro jiçiyayın sor behna keskezer hat liber poze revi ket. Behna payza brindar. Pejna evina sor buha. İro hinek bari vi sivik bu. Baqasi popiska toze heviyek vi hebu jwi. Vi da du xwe û wê heviya xwe. Ew îro dixwaze ji her tiştên xwe xalî bike. Ew îro dixwaze xwe daweşîne ji hemû fikr û ramanên xwe rizgar bike. Ew îro dixwaze xwe dawervîne ji hemû hest û bestên xwe azad bike. Bi tenê tiştek besî rêwiye. Pirtûka evînê ya ku li bin çengê wî ye sermiyanê wî yê temenkirînê û yê nefirotine. Ew îro dixwaze evîna bin çengê xwe biparêze bila bikaribe ji ayetên evînê bixwîne û bi wan bawer bike da ku ew wî bistrînin li Evînîstana wêrin kirî. Evînîstan warê wî ye. Lê kînga ew ê hemêza xwe ji wî re vebike? Ew hê jî nizane û dîsa ew îro bendewarê wê kîngayê ye. Ew ê kînga li wî silavê bide hê jî nizane. Çavê wî li deriyê Evînistanê ye ku jê re li hemû evînan vebe. Ew rêwiyê li ber deriyê Evînîstana wêran e. Saet xweş. Te jî xweştir. Allah dava be. Sercangiyan wextê me heye nizanim bila mamoste min dixwest ku em hêjî berdewam bikin di bernameyekê din de di projeyên din de di karûbarê din de ez her car dixwazim werim dîwana te û em li ser vî zimanê şêrîn biaxivin. Deriyê Jewjê binê konê Jewjê ji her kesê re vekiriye û dilê me ji her kesê re vekiriye tenê yên ku hêvîdarin yên ku bi hêvî ne. Çünkü hêvî di hemû deriya li ber meriv vedike. Niha ana ez bi xwe ji boî Kurda ji hemû mileta Kurd tenê ji boî ziman tenê nabêjim. Bi her awayî bi hêvî me ku demek nêz da serxwebûn û azadiya vî welatê nagîje çend sala wê çêbe çünkü di binî de dikele. Dengê te hera Yezdanê dilavan. Te şeref te bernameya min mamoste. Ser serê min ser çavên rahatî. Mala te her ava be. تماشاوانین هجا ولوگرین عزیز تماشاوانین کرد شوپه و هفته جم هاتن داویا برنامه زمان و رامان میوان من خواسته کی گله که هجا بو که از صحبتاوی تجاری تر نابم ما مستعزات زال میوان من بو بهویا کو ام برنامه کدن ده لگل هن حوالین دن هن خواسته دن جی دیسا لپیش بریو بن حتی هفته کدن بمینند خیر و خوشیه ده gelek spas hevkarê min kiremo û mêvanê me hêja mamoste Azad Zal. Temaşevanên hêja li vê derê xeleka me bi dawî hat. Heta xelekeke din ji bernameya ziman û raman hûn her şad û bextewer bibînin.